perlok ngam tang ron hani kepentor ke ba internet ke ba jengam te ngi ba kamariang ke ba ubleu la ai ni kalong ke ba internet syade te menang setiap ayo ya kaji kailing ba ke bible ke ba ngangan tip ngamut ba yangi asabishar ling ba ka jingle ke jongi ling ba ka kam ke jongi hendrei ka bible la tho ba yangi asabishar ling ba ka tien ke jongi ling ba ka jingkran ke jongi te perlok nabang ikran ni di benda husia ya ke bang ikran ba tang bangin penmong ikiwe hendrei long ke beningkong ba hakasni ka jing bishar yangi asabishar ling ba ka jingkran ke jongi ba uble yang sepeni ke bang ikran ke bang ikran te perlok Hoi ni em akan ni pergi ke internet hendrei ling ba ka jingkran ke jongi kala ben puslidur ya kan ni ka pergi barok kawai te perlok tong indolong ke bahusia but ngan penkut akan ni ka denong how Matthias denong ka ba khat ka ba lai pun riu ba lai pun nyong ka ba ong hendrei ngong hapi ba ya ka tien thala baro ya ka ba tibriu jingkran tin ya ai jingkran chakang kata ka jing kasni bisa naba na kitien jong me anten kesan me bat na kitien jong me anten ram me hagi sini ke jing bisa deni aspen ram khmat ke jong blai pa ke jing le ke jongi ba ke jing kran ke jongi deni aspen ram na khmat blai ke blai shibun parlok tong ilong ki bagus ya so bangin kran bat tu blend ko kui pi